Mazambela wende na kuosa na indi idhangua Daily Nation ya City States 39 billion legal fees scam na indi ningu kueleze kiu walapo tuwekana kana serikali sithitwe siyosa mawakili kana maloya kumanza kuma private law firms kana kuma kwa kampuni siya kiembene pandu ba kutumia mawakili alama andikitu ni serikali kendukila kithitwe kikuwa mbesa mbingi muno kwa mwene nthi na indi tuambia nethangua The Standard muthenyani wa umundi tuambia thanguni yake listed to receive 110,000 doses of injectable HIV prevention drug na indi penda wa na ni vaccine kana ni nzanzo na ni ya kwesiania na uwe mwisio wa muthelo na indi siku the inenganitwe kuma kwa donors kana ndola matethe ya sia na indi dosi isu ngili umwe ya na ne 10 katuwa isu dosi ngili miongo eratu na ina ngili miongo eratu na ina sienenganwe kuma mwini wambe na mwini wa keli na indi ngili miongo eratu na ina sienengano mwaka ni ngili miongo ele na imwe sienengano kuma mwini wambe kupika mwini wa keli na indi ingi iyongelo dosi ngili 13 sienengano mwini April kana na indi kundukula kunengwa kana kipaumbele kana kundukula dosi sumbe ni kulakwe na mwisio munene wa usu na indi ni ngusomea county isu ni county ya Siaya, county ya Kisumu, county ya Mombasa, county ya Masako, county ya Homa Bay, county ya Kisii na county ya county isu na sisi bila sine wa mwana wambe ndini isu ya vaccine nzanzo ya wa muthelo na indi nzanzo isu ithwaye ya ithanthatu mundu akethwa aitonywa nthini wa ithanthatu na indi undodos isu kunenganwe ni andikitwo ba kana mundu ailete kwa kana mbeke inya cia ndawa ile cionenganwa ta mbeke ile tino wa kila masaa na mundu anyombeke ile na itina masahana inyombeke ile na ende itina wa bau nukwetha atonetwe singano wambe ulani utonyo wambe na ende after aminonyo ndawe isuende nukwetha aitonyo singano lo ula uyekala kwa kilungu cha Mei thanthatu na ende giki wetekana kana niki utethe cia muno misila withia wa mundu umwe ndena usu na mundu longi ena usu na ende methe wa mainywa ndawa sita wa pre-exposure prophylaxis kana ndawa ne kana ndo sethia maina kwatwa ni mundu lambe na uo na indi matonywa ndawa sume kutha mayekala mi thanthatu matome tumia na indi ki ni kuikithia kana pe ikundi ya itawa UNAIDS United Nation AIDS ila kwasia kana kini kithito cha kuikithia kana uone wasiwa na kuthela tubika mwakani wa ngilili miongweli na itatu kana 2030 na ende pewote kana ki chumana na kwethwa pende na kwethwa pena ikumbi ingi bande ya Kenya ila sumanete na usu ende mabwasu masiwi sune thangoni yake letu thangoni ya katatu ya The Standard Mbadi state will retain key stake in Safaricom na ende Mbadi ni minister wa maondo make nando kana CS Treasury na ende ya sia kana serikali bado ni kutiwa na shares mbingi ndene wa kampuni wa Safaricom wanakutuika ni kwethwa ithosia yote kana na kilungu cha 35 yulwa yana cha shares ndene wa kampuni wa Safaricom na ende yenda kutea kampuni wa South Africa wa Vodacom na ende kampuni usu wetewa sioke serikali ya ndhi ya Kenya yuma kuma shares ngili 35 yoloa yana kuka shares ngili 20 yoloa yana na ende wete kana kitumikila ite kwenda sile ya muno sile ya shares tia kilungu cha 20 yoloa yana ne kuikithia kana Kenya ni yende ya kwethwa itono control kampuni usu wa Safaricom na ende atongo imayo anene kwetha mumite bandi ya Kenya gala kampuni wa Safaricom
wethia wa kana uoperatia na indi CS Mbadi kana minister wa Kinando Asia kana kitumi kinene cha kuthosia shares hii ne kuikithia kana serikali ni kamelati mingi ila ithwa itatona kwika itakobete mbesa kumandhi sianza kana kuongela koti ba Kenya na indi pekela Kinando kina bingwe na Musumbi Dr. William Ruto kekutwa Infrastructure Fund cha kwa kasendu sike kwa lokani yota malelo na Mbadi ya kana mbazilasi kuma kampuni ni ukudhosia shares ya kampuni wa Safaricom billion na eli na inya kana 204 billion nesi utethesi ndeni wa mondo asu mulati menene ila wasi ya serikali kumevitembe ni mondo ma mwaki kana energy mondo ma roads kana malelo mondo ma water kana KU na mondo ma airport kana mondo ma iwanza sia ndeke ya sia kana ni mome kwithwa mahinewa maivitombe ndini wa maundu kana ndini wa mbesa utumiku wa mbesa isu billion maneli na inya ila sio nenganwe kana sio kwate kana kuma kuthosia shares sia Safaricom mudhango ni akana Ruto crafts new campaign squad to break regional king power ende Musumbi Dr. William Ruto wote kana nyonde kuosa matambia meo ndeni wa utongo kana kwenda utongo yengi mwaka ni wangilili miongweli na muonza na mondo alamu wote kana vaani mondo eli ondo wambe wote kana nebe kuone kana vena modhiu meo mande na kutumwa na alama wote kana matumetu kuma State House balabo wote kana pe anduma kwatie kutumwa madhi kulama umete makasobye siama ingisi ke badukanyo na mesobye siama isu nikenda kuikithia kana ni mosa uwate yomwe wa kuma siama isu na kuma malembe tasu ta for example mundu akatumwa Mount Kenya kula kwena kula mbingi nikenda wesethia ni wathi usobe chama chake nikenda ndo amama Mount Kenya mamwatie nikenda ndi wesethia kula siapa uni sianwa ethani ukambani kana ethani ngaliko sia western kundu kwike babokani makatumwa makasewia siama nikenda ndi wesethia siama isu ni siathethe sia kuosa kura imwe sia kou kundu kula kukone katakotona kukonia ngaliko ya oleimu no nikenda kule isu sianwa wesethia ngaliko ya oleindi na kwata kura mbingi bau na kiuki mutethe sia kusinda kiwila ndi analysis ya dhango ya The Standard na ende kindu kengi kiwatekana ni kana Musumbi Dr. William Ruto ni wende kuosa maudhio meu ukesethia pe amwe metisivila na male ya kukwata na angimo watekana kana ni muumie kambini yake maadhi kambini ta ya opposition na ende watekana kana ni wende na kunena ni na mo nikenda wesethia ni malika kambini yake na ni mamotethesia kuosa uwatei wa kulamu umete nikenda ende wesethia ni wale watono sakuwa miongweli na monza ulani mwakani tuendete na indi isu nisisi uwetekana kana imwe kati wa metalatala menene yake ya kuosa utongoi mwakani tuendete ingewele ingine dhango ya katano President's Reality Check in Mount Kenya Region ende bewote kana atambete kusa kuwa ebinda tayeba chia lete mwaka umosa kuwa ni utaiwe wa mwaka ni wangilili miongwele na ile na itina wasa kuwa bewote kana Musumbi William Ruto aina watei munene pio ndine wakilungu kana ndine wa ilembeta ya Kimani ya Mount Kenya na bewote kana ona atongoi makimani mailasi mamumu atie na maithina ake ndini wa mumbano siake sia Kimani nikenda mona niekana mena ke nikenda onamo makwate uatii na kuendeka kuu ndini wa malembe tamo walabo wote kana aingi mamo menda kuikithia ni makuno pisa nake ndini wa ndambuka siake sia Kimani ni kwithwa ai mwene munoku na ola utoneka enake ni wethia wa atekwendeka ni akuni makula mangaliko isu umundi bachialita mwaka umwe usakuwa ni munene kilungu cha mwaka umwe usakuwa ni munene wa mwaka ni wangilili miongwele na monza utaiwe bewote kana uwatei wa Musumbi Dr. William Ruto
nuthete muno kimani na kioneka kumana na kukuithwa kana impeachment ya wala wa munini wake Rigathi Gachagua wala wasia kana no wa mutetheisia kulesa kima kukwata kura mbingi cia Mount Kenya na inde musumbe Dr. William Ruto ainena bo mutukeni waisia kana wa imundu utona kwa sinu wa mutetheisia kukwata kura cia Mount Kenya wene wetwa iye na ndo mamwenda inde oyibe wote kana kulesa kima kwake kwena mathina na inde ndena wate munene na nicho ndola na kueleze bwiti na wote kana wende na otomeanzia sike baboka ni ota kosa alama ndete kambini ya DCP ya Rigathi Gachagua na kwa matonga galeko yake kosa alama tisivila na mawalo kwa kosa kutuma ndomeke baboka ni oma thimaga service ya amani kana inde wese ya kula sia malembe tameke baboka ni ota yake imani ne siane ka nikenda wese ya onake no otona kwethwa aikwata kivila ndisuni langu ni ya gatano The Standard tuisonga nambe ye langu ni ya thanthatu ODM warning power jolts Odinga family na indi kana kwa kilungu cha mbe wa miaka miongoeli chama cha ODM ni kithito kikwate ya musi wa Odinga na indi musi wa Odinga ukesethia ni ukwende ya kulika nthini wa siasa kwende ya kutongosya umuthenyeni wa umundi pe mundu utawa Winnie Odinga urani musiawa wa mwiso wa musi wa Raila Odinga urani muyumbe wa East Africa Legislative Assembly kana iala na indi kweli wamena watei wa chama kiu cha ODM ni choki wote kana kitu mite kwe edwa ena mwanya usu ulongi ni Oburu Oginga ulani senator muthenyane wa umundi na indi kweli wa senator kiwete kana kiuchumanite muno na ke kweli wa musi wo withwa munene wa kiuteti kumana na kweli wa chama kiuke na uwatei munene na indi ulongi ni Ruth Odinga ulawa alikile serikali ni mwaka ni wangilile 13 yambe alikile deputy governor wa county ya Kisumu munini wa governor mwaka ni wangilile 11 wa saku ta mutai wa governor kana advisor to the governor na indi as representative kana women rep aka county ni isu ndebewete kana maondo on the mumanite na kwele wa chama cha ODM kilitwe kina watei munene na ndebewete kana muisio ni kwele wa watei kana ni nakurea kwa watei wa chama cha ODM pewete kana Odinga family kana mosiono wa Odinga nuto nako bika bandu kesethe wa yu ndwena vinya wa kulika serikali ni kana kulika kondu kwike babokanyo kwa utongo ina ende pewete kana mwamulo kana metala telele koso ni chama kicha ODM direction yeba ningaleko ya serikali kana ningaleko ya ulei na ichama kitongo iwa no nichoki determine kana nichoki kuona nia pala musi wa Odinga ukwithwa uyelekela nthini wa mundu ma utongoi na indi penge wengi ngwenda kukwelesya ba ithangoni ya Monza I did not eat the chicken I poor boss tells JSC na indi ve mundu wita wa Isaac Hassan elewa chairman ukana chairperson wa muwea wa aipoa walani wa Independent Police Oversight Authority kana wa kukunikila maundu alama otwaiwa ni maofisa ma polisi na ni muwea wiyungamie na indi yumu kwenda muwea wea ta judge ndini wa Court of Appeal kana koti ula makwani matunga wa iko edhandu neane wani utuwa High Court kana koti ula
wamenga utwi wenda nthini wa Court of Appeal na indi enda kwithwa judge kana musili wa makwani nthini wa Court of Appeal na indi yasia we ibindani ila wai mwene kivila wa nzama ya unyuvani ila yatawa Interim Independent Electoral Commission IEC yasia kana we ndato isia mondo ma ulosani yasia kana ni wakulilwe ni andumeke walokanywa wesethea ni wanengane tenda ya kuandikithia kana kutumbithia mathangu ma ukoni wa kula kana ballot papers na alea kumanenga tenda ati yanziela ya ilite onakutwika ni wathitwe mbesa kwa we easia kana moko make ni matheu ndaikone na ulosani na indi manwala ukukona na moma Chicken Gate scandal asia we ndena makosana nicho ndi ukwasia kana anewe uyosu wa kwethwa musili wa makwani nthini wa Court of Appeal na indi Langoni among tech firms whose Ministry for using their invention to create software. Na indi paapo andamume kwa kana Ministry of Education mubia wa kisomo wende na kumilia mutandao wa kana website kana system elame kwethwa mayenda kutumia na indi pe andamume kwa kana ni makomanie na maobiza kuma kwa mubia wa kisomo na mamonia proposal kana wedekithio lamena wa mutandao lame kwenda kumatea mubia wa kisomo na indi itina ubinda makilia na indi uyume watekana kana nimende na kumilia mutandao lame kwethwa maitomea na indi andasuma komanente na maome asia kana mutandao kumilwa ni mubia wa kisomo uilie ulawo mawonetie na kume asia kana pe kulikililo kwa wo kana kila kitu wa copyright na indi menda usethia maundasu ni mathinikiwa ne makwata akio ngewa ya muthia langu nengelelie langoni no ya The Standard nengelelie ngewe konete mondo o make somo how schools use uniform to rip off parents ende pewete kana alimu anene ni methitwe maibini ya mono asiei kwa kumate ya uniform kwambe zembingi alama wote kana ni atandithia mwe ndo amuma kwata na serikali kwekethia ama kwata na alimu anene kana maskulu kwekethia kana ni mata uniform balabo wote kana alimu nimethitwe mailasi methia asei kuthoa uniform pa skulu nthini na pa skulu nthini uniform yetewa mbesa mbingi muno yasianiwa na uniform undo yote wa kunza ukesethia no uthowe na we nusu wa kunza na uthowe na nusu ya mbesa ila ukwitwa kwa skulu na wethi wa musei ewa kana ailete kuthoa ma uniform pe asike wabukanio ti uniform imwe na kwao asime wotekana kana ni methitwe maikoneka muno bala amwe methitwe maite indo angimaka kwa mbesa kuma kwa Shylock kana ndo alama kwa bethasia na okesithe bado maina bikia mbesa ila sialite sianite sia kuthoa uniform nende mekule serikali ilikilile kiu na kumatethesia nikandende wesethia ni matetheka na ni maeka kobini watwithi thanguni ya The Daily Nation states 39 billion legal fees scam. A court order barring public agencies from hiring private law firms has revived the debate on huge legal fees for the government. Fees the government incurs despite employing state lawyers. Nendebe kwani kotini we Nakuru kwani su yenda kubetanga mwamolo wa serikali wa kuvingia serikali sia county serikali ilanene kana ministries mebeke babukanyo kuosa mawakili kuma kwa kampuni siake bene na indi measia kana Law Society of Kenya measia kana nimekwethwa maivinge wa na tiusio mailete kuvinge wa kuma kwethwa matono na moko kwata ilovia kuma kwa kusila makwani ma serikali na ende bya wote kana serikali ni sithitwe serikali na mebya ikibathukani wa serikali ni thitwe itumia mbesa mbingi kuosa mawakili kumanza bandu ba kutumia mawakili ala serikali yandikite balabo wote kana serikali ina makili mawakili kana maloya na indi wote kana bandu ba kutumia asu
yethitwe yitomea mawakili kuma kwa kambuni cia kimbene na kiu ni kitumite silikali ikoneka muno kwa kutumia mbesa mbingi cia mwene nthi balabo wetekana kana silingi bilioni 39 nisio county kana nisio silikali itaitwe ni kuma kwa mawakili manza na hindi tuwili kambini lango ni ya kana JSC regains power to discipline judges as suspension is lifted. Judicial Service Commission ne nzama ya maondo mausili wa makwani na indi yewetekana kana oyuni yambio kwata mwana ingi wa kudiscipline kana kuose ya matambia ma kutungi ya metuo kwa asili mama kwani na indi puitina yaina mwamu losu wa kwedu anito na kwedu kisi makwani alama sikati itwe majudges kana asili mama kwani na indi kuma bau wesethia mewa kana mailite kwa mbo gazeti kana kwekia gazeti ni mutalatala usu wa kwithwa matona kwithu kisema kwani ala masikati tu asilima makwani ni kendende wesethia mutalatala ula wailite ni wate wa na indi oyu High Court kana koti nene koti wa yulo ni wambia kuungamia mwamulosu wa kumasie ya ni kendende wesethia ni mande ya kwithu kisia makwani alama sikati tu asilima makwani ni kendende wesethia onako ndini wa mubia wa judiciary kana usiliwa makwani ni kwethwa kwina accountability na kukunikilwa kwesethia uthukumi ni mwailu Langoni Akaratu Lawyers Power and Protest. How LSK learned to speak or stay silent. Naende ngeona yeleje kana ibinda ya kuitina kwambe ya mwaka ni wa ngili muma na kenda miongo na kenda kana 1949 ila Law Society of Kenya ya sobiwe kana nzama ya mawakili ya sobiwe yeiwe ni yeleze kukilia na ndeleze kulikilela nunuma uteti wa Kenya isune bindane ya mokoloni lakini oyu ibindane yeno kwena weyathi oyu Law Society of Kenya ni thito ilikilela maundu meke bathukanio either yengaliko ya silikali kana itengaliko ya silikali kwikithia kana maundu ma wati wa meo ni methewa na metalatala ikebathukanio ila silikali kwika ni ya kunikilio kwikithia kana ni yendete na meo ya nthi ya Kenya ebanenganitwe ngiwe ngelekanio ya mwene kivila wanzama isu oyu ulani Faith Adhiambo ulonetikilite kulikanthini wa nzama ya kwikithia kana pe compensation kana kuibo kwa victims ndo alama kunikie kumana na maandamano ma mwaka ni wangilili miongweli na inya na indi wesethia ni panene wa muno mitandao ni Kenya yonthe kananda ilite kwikonia na maundu asu we alite kwisethia ailikilela ila maundu mako no timi ya alama obini ya mwene nthi na ndailite kulikana na silikali kulikanthini wanzama isu netune binda niwethiwe ayeyumia kana I resign kuma aivetanga kuma nzama nesu na ndebe wotekana kana umundi nzama ya mawakili Law Society of Kenya ni thitwe inena muno na kwikonia na uteti wa ya Kenya naende tuisonga nambe lawyers fight order threatening 39 billion legal fees grave trade naende na kuelezea ni ikwanesu ye kotio moko ya Nakuru ni mawakili kana kwesela Law Society of Kenya matote kwani kwekethia kana maina apinge wanza ya kusila makwani ma silikali walainde wote kana silikali ne thito itumia mbesa mbinge kwa mawakili ano makambuni cia kimbene bandu bakwithwa maitumia mawakili ala ni silikali Number 2 ilangoni ya the Daily Nation State no grade 10 learner will be left out na ndi pewete kana pe amanyiwa aingi muno amanyiwa million umwe katono itatu nimo mailete kwithwa mailika grade 10 na ndi katoa amanyiwa su million umwe katono itatu pewete kana amanyiwa ngilia na yumwe na 18 nimo maripoti yete
wala ngili 59 ni amanyiwa maka ngili 58 ni amanyiwa ma ahume na ndi minister kana mwandiki munene mubyani wa Kisomo Julius Bitok yasia kana ni wese kana wandikithio no wa amanyiwa ndini kana kulika ndini wa skulu sia ilasi sia grade 10 ni wende ye na asia kati wa amanyiwa asumalikite ni wese kana aingi mamu nimekwende ya na kulika chumwaki keidhala na indi asia kana waimu manyiwa no mo wa grade kwanza na amanyiwa nimekwenda na kuripoti skulu theno lawe bo watakana ni maundu ma resources muno maundu ma mavuku walabo watakana kana mavuku mande na kutumbizwa na mande na kutumbizwa manyiwa ni mola asimika kwethwa maisha kana kutumia ni mavuku o ibinda yende na kusonga nambe mavuku alangi mayumwa ni kandendo isevia amanyiwa ni mezamena mavuku makuyana. The Daily Nation funding crisis looms as more learners qualify for university. Oyu amanyiwa ala mene kalile mutiani wa KCSE mwaka ni mwetu ala maqualify kuthi university ni amanyiwa ngilima na ili na miongo mwonza maana mwonza ya 15 na asu ni mwongeleke tenondo mwaka mwetu ula uvitina ni amanyiwa ngilima na ili miongo na nadhanza tu mwaka ni wangili miongo na inya alama qualify kuthi university na mwaka ni wangili miongo na itatu ni amanyiwa ngilima na ili no mwe kwa kumaanisha kana oyuma ende na kuongeleka ala me qualify te kuthi university ikimaanisha hata mubia wa help kana ulonenga na elon kwa amanyiwa wewete kana uemoisioni wa kwithwa amanyiwa mayenda loni mbingi kwimba sileta nya konenganwe wewete kana katuwa amanyiwa nongilima na ile na miongo mwonza mana mwonza ni 15 kilungu cha miongo kenda yolwa yana nimekwatiwa kwa apply kana kuhususia otethio wa help kana loan na ndi bewete kana niba mubiono wa help notonyo koneka muno na kwithwa basilasi wandekana kwa loan simbingi mboila matonyo kwata na ndi measia ni manekete kithimo makona kana andola mekwitha mayenda help ni mekuongeleka na kwa ukiu ni manevangite ndi measia kama vinda yokite na mbesi meto na kuongeleka muno no kesethewa ni kuandeka mbesa mbingi mbawila mena sio ende maikulia nikanda wesethia ona msio mbesi lamo newa nisiende na kuongeleka oundu amanyiwa lame kwenda help mande na kuongeleka na ndi muthenyani wa kana mwaka ni muvetu muvyosi wa help unakola nilie bilioni 5 katono ili isuni ila sitonga wa kana kuwepwani amanyiwa alama akwatie help na hindi inaibiwe bilioni 5 katono ili na hindi mwaka ni nimekwatesia kurikava kana kutunga bilioni 2 katono ili na hindi bewote kana maskulu ma imanezo siya yolosia private kana siya kiembene na siya public kana siya silikali siwete kana nisiende ya ukoneka muno ni maundu ma ilovia na ndi silikali ikulwe likilele nikenda ndi wese ya silikali imanezo isune siya stabilize kana nisiongama na Kisomo ni chethe wa kitonya kukwatikana na ndi ngoelengi ngonengelelia nithangoni ananya state bets on Safaricom stake to finance infrastructure nilangelelia thangoni ya The Standard kana minister wa Kinandu John Badi asekana silikali ni kuthosia shares siayo kuma kwa Safaricom kuma kwa 35% kana kilungu cha miongo 35 yolwa yana kobika wese yati ona shares sia kilungu cha miongo eli yolwa yana shares hizo si wote kana sita wa kampuni wa South Africa wa Vodacom na ndi si wote kana nisi utethesia maundu ma infrastructure kutethesia muno then wa infrastructure fund lena so bione musumbe Dr. William Ruto muno kutethesia maundu ni ma mwaki maundu ni ma malelu maundu ni ma airport na maundu meke babukanio alame kuendeka kwekithia kana ni mathuko mwana kwote maendeleo ba Kenya aende ingewa muthela ngunengelelia banthi ni wethangu ya The Daily Nation ithangoni ya 10 ya sia Ruto's plan to regain support in Mount Kenya na ndi musumbi Dr. William Ruto ewetekana kana enanzela wende na kutumia kwekithia kana kwata
Mount Kenya balabo wetekana kana oyu wati wengaliko ya opposition kana ngaliko ya Rigathi Gachagua na Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka mutongo wa chama cha Wiper na wetekana kana musumbende na kwekea metala kibadoka niyo kwekeje kana ni watonga wati yusu kwetha we wake kindu kila kiwetekana wekie ni grassroots elections balabo wetekana kana basa kuwe ando meke badoka niyo ma ndini wa kila position kana kiseseni choko ni akula kuwe ando miongo ili alama wetekana kana numoma agent ma chama kiucha UDA ndini wa grassroots elections kana kula siya kuya ndwani na ende bewote kana usakwani usuwa atongoi ma ndwani ni umwe wa kuikeja kana ni wa matumea asu na ni wande na kwanta wati wake mane walabo wote kana kumabu ni wote usakwani wa ward level kana ndini wa kiwango cha ward kumabu usakwani wa constituency level kana kilio cha uyumbe umbunge na kumabu nibo usakwani wa kiwango cha county na ndisi yote kana ni mwekata wanzila musumbi Dr. William Ruto wande na kwekirya kana wati wake ni wande ya kwethwa we mulumu na ndi vauni voto abika ukunikili wa mathangu muthenyani wa umundi na ingi voto abika muthia wa kilungu cha amuka muthenyani wa umundi nyeneta wa Stephen Mwema ni mubeano nda kuseisya kilungu kiku mwambio mbaka muthia tuko manengi kwa ndani kwa mwe.